ya mano ndagira ngo nkubaze, urazira iki ko Imana yaguhaye umugisha ukaba uzi kuririmba neza? Kuki udakoresha impano neza? Na mugabo unyoye ibiyobyabwenge kugeza hoya ndavura bigeza. Na mugabo kubita umugore iwacu uri Rwanda, na mugabo ugonga umugore. Yego nawe si shasha sinamushima gukuramo indubu ugira gatatu. Ya mpano wambaye ipingu iminsi kubanye mibi, ubu ugiye kurya ikigori cya buri munsi. Imana izakurinda ariko nawe wisubireho kuko na mugabo ubita umugore iwacu i Rwanda, na mugabo ugonga umugore. Yego nawe si shasha sinamushima gukuramo indubu ugira gatatu. Kubyara ngo ahekere igihugu, nawe aba afite ikibazo kandi gikomeye. Ya mpano we na mugabo kubita umugore iwacu i Rwanda, na mugabo ugomba umugore.